ngo murabizi na muhungu wanyu cyangwa Iradukunda Shiva, murabizi ko hashize igihe kinini hari ibiri kuvugwa seke cyangwa se hari intambara iri guhuza igihugu cya Iran n'igihugu cya Israel. Gusa ku munsi w'ejo twagiye kumva inkuru ngati Iran iravuze ati nta muturage wa Iran n'umwe wemerewe gutunga urubuga rwa WhatsApp muri telefone. Ese kuki Iran yavuze ibingibi ikavuga ati WhatsApp ku muturage wo muri Iran ndetse n'abayobozi by'umwihariko ntabwo bemerewe gutunga urundi rubuga rwa WhatsApp? Ese haba hari izindi mbaraga zihishe kuri uru rubuga rwa WhatsApp wowe utabuze? Kanze nabyo taje tubyinjiremo turebe ese kuki Iran yahise ihagarika runo rubuga rwa WhatsApp kandi twebwe urubuga dukoresha cyane, nawe byatuma urekera gukoresha runo rubuga rwa WhatsApp. Rero reka tuhita tubibangutsaho fasta tutiriwe dutinda. Ubundi urubuga rwa WhatsApp rugira ukuntu rurinda amakuru yacu ibyo twandikiranye ku buryo nta wundi muntu wabasha kubyagisesingaho tutamuhaye uburenganzira, cyangwa se ngo na WhatsApp ubwayo ntabwo ifite ubwo burenganzira bwo kuzana gusomera ibyo wandikiranye n'umuntu cyangwa amafoto wamwohereje ibyo wagiye ukoreraho. Ibi ngibi rero hari uburyo bwinshi WhatsApp ikoramo kugira ngo ikurindirize information zaba wagiye wohereza n'izo waba wakohereje, ariko uyu munsi tugiye kwereka ku bwo kurinda bita end-to-end encryption. Iyi end-to-end encryption ni uburyo WhatsApp ikoresha nyine iri kurinda amakuru yawe kugira ngo hataba hari umuntu wo hanze waba waza akakwinjira mu makuru yawe akamenya buri kimwe utamuhaye permission cyangwa se utamwemereye. Iyi ngiyi rero iyi system yitwa end-to-end encryption ni system ikoreshwa na WhatsApp kugira ngo ibashe kukurindira amakuru yawe. Gusa iyi ngiyi impamvu yahagaritswe muri Iran cyane kuri bari WhatsApp muri Iran, urabizi ubundi WhatsApp ikoreshwa n'abantu barenga miliyari 2 na miliyoni 8. Ni abantu benshi cyane bari kubyumva. Mu Rwanda twe turi miliyoni zingahe nimba atari 10 ariko iyi ngiyi ikoreshwa n'abantu miliyari 2 ndetse na miliyoni 8. Urumva ko WhatsApp ikoreshwa n'abantu benshi cyane. Noneho muri Iran naho ikoreshwa n'abantu benshi cyane. Gusa rero iyi ngiyi WhatsApp rero bikaba biri gukeka ko bari abayobozi bo muri Iran bapfuye, ndakeka muri kubyumva, murabazi cyangwa murabazi abayobozi bapfuye bo muri Iran baba barishwe bitewe n'amakuru WhatsApp yaba yaratanze nyine bakavumburwa. Gusa WhatsApp nabwo nako Iran nta bimenyetso bigaragara iratanga byerekeye ko WhatsApp yaba ariyo yakoze ibi bintu, kandi na WhatsApp ubuyobozi bwa WhatsApp buriya bwa Meta bwabihakanye bwivuye inyuma kuko WhatsApp iri kurengana itabasha gufata amakuru y'undi muntu cyangwa ari wese ngo upfe kuyashyira igihugu. Noneho dore ko ari n'igihugu biba bihanganye, iryo kosa itarikoreye bihakanye yivuye inyuma. Ubu rero ubu ni uburyo Iran yaje kubikeka ko iyi Israel iri gukoresha ibasha kumenya amakuru y'abayobozi cyangwa se ibasha no kumenya amakuru yabo, noneho bakaba baterwa cyangwa bakaba binjirirwa bikomeye cyane. Rero ibi ngibi nibyo nagira ngo mbagarukireho kuri uyu munsi. Ndagira ngo bamenyeshe ko nafunguye urubuga rushyashya rwa WhatsApp, aho ngaho muri comment harimo link woyinjiriremo ujye no kuri WhatsApp, kuri urubuga rwa WhatsApp, kuri group ya WhatsApp niho nzajya nyuza video mbere yuko nyuza kuri YouTube channel. Wowe icyo ngusaba nta kintu gufollowinga tukagurira umuryango mugari wa Ira Official, dore ko utamenya ikiri imbere. Rero mu kanya ndaje nari mvuze ati muri sinayirarana, ndaje mbatemo n'indi nkuru mu kanya y'ibigezweho muri iki gihe. Ciao ndabakunda cyane. Nimba warakoze subscribe ku by'umwihariko, nimba utaranayikora nawe ndagushishikariza kuyikora. Ciao.